Oktober. Okey ba? Kemo ko tu banyak keren ni yang ba. Tang wan pe film dah tiket lala dia Hajar ka te. In one am mai. Dada yuk profit obviously ngandang patip ra. In one license for sin. Ani 10,000 ini dia. Hajar, Leit Hajar, Hajar Hajar. Job tang kita audience bon pe ke. Te kambatai bini mo na benta te ladawan si like even regular tenung na benta. One regular dawan bosin kan no kamen wan mangani ma ki wan kon. Dengan mut ongi tiba lada pikir kot Khubor Nongsain mama kan ni we ka form jo ka film Dhaka sikit ni mut punya lucky draw. Terus kasau tadi jong Oktober kan ni ka form po Nongsain ma. Te ta ka form oh terus kasau ta ka form ni phila ban kat no out ite form khap no ta ka form. Pendak ke kecil. Berapa penting tu ki? Penambah apa ni? Oh, penambah fi. Oh. Ye Mensyaru ban xerox situ tu lada piwan ban page ya kan ke film pi lada piwan ban submit ya kan ke form pi haban page atau di ke film mah ni ban tang mencuan tab haban ban page bat ya ke film tu lah ban submit ya kan ke form dan sedan ke box hantu bat enam sya ke xerox dia lada ngilap ke xerox interben dia ngin sya beta ki original. Jadi sekoi tu beli ki orang bahap tiket ada apa kata ka senduk nak box mah beran ban tab ini ki form kadang hapok jo ke hall. Kalau ada tiket tu obviously film lah hari bandung sepok kan. Buat tiket kan tu tiket lah pi orang hall saya ban tab ini tak form tu pi hall ban lek tak lagi draw. Jadi tang nak beri ba tiket kan. Belum clear bahaya kata kan. Tiket kalau tu tiket entah apa kata. Tapi kat bawah kata sin mangwan se Bijou kata sin yang pil kenang banyak mah Hajar baik film. ni try kalau debi ke jong right Mai pat tiket Khubor Nongsain sanya mana saudara kamu. Ngate Najuai upgrade. Lada ngawan everyday ro ngan pabe everyday ngan tid ya kata ke Khubor. Plus ba mo kata ke profit te manuhi ban ai. Bon sin ada ba kini audience bon ki orang memjual akut ni nak perlu pisah aspasan pau lah ni aspa ni sispa kini dah bang ni le. Nak perlu buy tiket tu aspa phone ni sispa dan karo bila menjadi 10,000 kan. Tak tahu kan. Kadi ke first time ba nak film nak ni serang nak film Dhaka sikit mah. Film lagi palek dah. Tak kumtan. Dia semua kata. Kadai and plus kadai first time kumba ang itira. I think it's a big opportunities ya gitu kino page film. Haka juga por banyo ya ki lucky draw maybe mo. Kino badai lucky yang kata kasni plus saban like bambir ya ki khamat jangki. It's so nice. Taki beri kila ban wan bai merang por ban wan kila ban wan pai alai license la sausin sansin ka film ba ya kan ni jing kli kali ki drawing kli hado ke final day bang ipini gani kan film Dhaka escape tak kawin wan bai phiro tiap ni tiro to ni tip ngam jupli kat Khubor tambah bagan yo kita 10,000 ngan tip Khubor na kasi kemudian habis apa nyayau apa peran bai dia apa peran dia ngan la WEC sin tapi penek am kat Khubor mo jang World Cup ni bayo tu skuti tak komputer ngan kasi yo ada dia skuti hoi entah ni research ni ba section la ai skuti macam berkat tang ni we la yo skuti tu mo kan kat Khubor tengah skuti la apa ilak amta apa ilak Kapoy. Silakan nyo 10,000 May najuway hapli yang nak step baik magasi. Khubor sini tu kayo ate Yo ta kan najuway baik kanya bija. okay na jual nang sanyo Bro kelab lait tanya mana? Ngam ya be dengan susah apa sete. Sampai situ. Ya baik nadu sa Hima. Masih baik kali mo. Yo advice yo ya dapat kata 10,000. Mo. orang si baik kali kada Tapi yo 10,000 kena hajar yo sekian. 10,000 kalai Hajar Hajar bersih Hajar mah San ka fit am. sedekah tang sedekah la sanding nyo 10,000 tengah Daw hama sebang. dah la dei bayang La day ko pum. podcast de berkhoi bapai ma phiru ngakarman phir ki kwa hi bani la eli ga lucky draw shimbatalang bar wan pe khang ga film Dhaka ski ko na ba mana ba habab berkusia pai ni Patrick am hap sedang submit. nadu khat pra Oktober la sang man peni ga film nadu kapot la ban wan submit na